O te whaatalo whātu I lau whaafonga angai le nei fo I tae au mālo le soifua manuia o si mea le whaafonga o Talala Radio Samoa. Wa saule whaatanunga mai le mālo wa tatawana ma mawha whaai ungai whai ai tangata o lo ono nofo I whalo le mālo ma o lo o whaatupu vevesi. Whaatanunga le atawala mai le Minister o Whale Chris Bishop e pe ona tu ina atu I le kai ngora. Ma o le tusi fo I ana nafi o lo o manino ai whaamoe moenga o le mālo mai le fuafuanga wa whaataatia mai. O le mana onga le mālo le toe sila totoa. I tangata o lo ono nofo I whale nei ma o lo o whaatupu vevesi. Ia whaia se whainga vave le tele o peimeni. Le olo o nofo ai ta lafu ai nisi, ai maise o tupe alu ma tupe whaasao o le pulenga. E se mai lai tangata whaatupu vevesi o le le totongi o whale nofo totongi le isi tu, le olo o sau le whaatanunga. E pe ona ta ua mai ai o le vao le tausanga e luafe sfulufitu ma le luafe luasfulu ma le tolu. Whaatupu la ia mai le tasi miliona I le luasfulu tasi miliona, tupe olo o nofo ai ta lafu ai nisi o tangata I whale o le malo. Ma atu I le whai numero a inga, o lea sai le wha afe lua se lau wha valu, wo o I le iwa afe lima se lau se fulu iwa. E o mai le wha ai unga le tausanga ta alua I esilia ma le wha se lau lima se fulu a inga lo o nofo totongi I whalo le malo. E tofu lava le a inga ma le ai ta lafu esilia ma le se fulu afe ta la. Ai I le lisi o tangata lo o wha atalitali moni o lato whale, o le osilia ma le luas fulu lima afe. Saunoanga le minister ana nafi mai Wellingtone, e le o se mana o le malo I whaatupu la ia le whai numero o tangata e tutuli e se maona whale, peitai, o le a mi o le lei. Tu mai fo I aita alafu po o tangata e le o tutongia rent, o whai mai le minister e le o se mea le lei e le ngata mo a inga nei, a o tangata tutongi la fonga foi. Ma ua mo o mia le whai a ia o se ngā yo inga le kai ngora, e fo I ai le wha awau peo na tupu I le anga I luma. Wa toi solo muli fuafuanga le council o tauranga na whaapesui ai le whaingolo o tutongi ai pākanga ta avale I totono o le taulanga whaatau. O lena whaape e toi whaalau tele vaengol a ai e tutongi pākanga o ta avale. Mana toi tolo pō mai le tausanga ta aluai o na upolo keti. Pei tae me le whaatono o komisia na nafi Ann Tolley o lea ua toi tu uatu I le tausanga fau. Ai se I tu ulewa noa I tangata lau tele. Ma mata I tu pēr nisi o polo keti o lo o whaia I le taiminei. E se mai le taulanga whaatau o tauranga, o lea fo iwatoa ilo le council swing o pākanga I Mount Maunganui. O mati o le tausanga fau, e to e tala no ai le council, whaatatau I ana fuafuanga mō pākanga nei malona whaalau tele ina. Wa amata tala noa ngā minister o le va I whafua ni usila masaina, le alo tali malo ai ni usila. O le watau no uwangi I ni usila a o iai ilana malanga te amilo. O le mauta fono I Wellingtone le ana whaafeilo I ai o Winston Peters. Mai a Peters ana po o tala noanga lo o whaia nei mai I, e le ngata o le maftanga I le vāo a tunu e lua, o fe whaatawa inga, pisi nisi, ai whaapemata uputa wile a ia tatau, a tangata soifua. A o iai ana nafi Wellingtone le malo mai saina, o le afo ina mawolo na taimi e whailo I atuai I se taimi e le umi, male pale mio New Zealand Christopher Luxon, whaapele minister o fe whaatawa inga Todd McLean. E ono le mawhai ona wawe fo'i mai I New Zealand li I kiwi to alua leolo o tuua ia I le wha o lima I se leo Thailand. Reporti mai tai o Hamish Day tolus fuluono tausanga ma Oscar Day tolus fulmalvalu tausanga o se auso. E whaapena sawa pasika na ua I le aso to na I ma ele I tutu fo'i ina ua whaatu I le leo. Reportia le Bangkok Post o le taimi lava na tutu wai pasika li I kiwi. Na amata fe la foa I ai lo mtalanga ma le leo a o loo whao ngai na fo I le leo lana telefoni e tapu e aiata. O whinaunga nei na hi uina o so wha I ai li I kiwi le leo tai matau mawhai. E se I le telefoni wha apea ma le la au malosi. Le wha apea wha atasi o na pā ma ele I la vea I seisi. Wa tau fia nei tai li I kiwi ma molia le telo molia ngai au while ngaoi ma wha lave ngā luenga le leo. Ai mai la whaatono le Loa Aid International e ono umi se taimi e tau fia I taia li I kiwi wa molia nei ma a whai foi. Ai tuli whaasalanga I li to ese e ono whaafale pui ai lava I tai. O lo ofisa o ta ilmutanga luenga lwa I whafua ni usila ma a ingoa li I to alua nei wa molia pe tai e le mawhai ilmutanga luenga ona whaalave I tū la fono a isi atunuu ma ona tau alumanga. Ma tala whaaiu wa te ena le whaamsidunga mawalunga au se talia le apile le kamupani vaalele le Qantas ma o lo o whaatu mawina I pea o leana soli tū la fono. Le awala na whaate ai le tūsa ma le afe fitu se la wala na au whainga luenga I taimi o le COVID.
Tausanga i lua luas fulmantasi na sawele ai ungal masinonga. Ele isa ole awala na amutai ngā luenga le toatene ole au fai ngā luenga le Qantas. Mai le silia ma le sefulu maltasi malai alele. Ai tu inatu isi pulenga i lalo o fai ngā akone karate. Na toi apili le Qantas peitai wale Italia ma ole wato e fo i ai neile mata upu i le sue pe fia tu pe toi totongi inatu i tangata ngā lulue na afia. Ai le sui o le ioni o le awala na whaamutai ngā luenga le afe fitu se lau o se whainga whaasoli tū la fono, watu usia i tala whaasolo pito au se tālia. Ma e whaitau miliona tūpe o le ato e alu e totongi ei tangata whai ngā luenga neina whaamalolo whaasoli tū la fono. O se mata upu e le whaingo fia wa o le ana whaamalolo le afe fitu se lau le au whai ngā luenga, ai i le taimi lava fo i lea. Natalia i le Qantas le valu se lau miliona tupe au se tālia mai le malo e tau mawhai e lavea i ei tangata whai ngā luenga i taimi o le kōwiti. O Talanala Radio Samoa, manuia le tai au.